Haga jingla kai baningkong jong ka Women Premier League haprenga Delhi Capital Persya ke Mumbai Indians. Haba pai shekane ke jingla kai ka Mumbai Indians kala khor ka nam job hadin magalala ban Liem ya ka Delhi Capital da saw wicket. Haga ba ka Delhi Capital kala la ban kamai shispa nyau peway runs ban hap sun wicket kat ba ka Mumbai Indians kala ban kamai shispa nyau pewlai runs ban hap 3 wicket. Haga jingla kai Santosh Trophy ka bahab haga Group A haprenga Meghalaya Persya ke Assam. Haba pai shekane ke jingla kai ka Meghalaya galamat biang ya ka namrem hadin magala sya penlim hakmat ke Assam da arla ka wei haga ke jingla kai. Haga jingla kai I League haprenga Aizawl Persya ke Rajasthan United. Haga ke jingla kai baro art league Kynhun ke khai klemla ban khijar nadu basdang ka jingla kai hadum kot jong ka jingla kai. Hagawai par kecing lekai hapreng ke Neroka Persya ke Delhi FC. Haba pai shekane kecing lekai ke Delhi FC kalau khor ke nam job hadin magalala ban Liem ya ke Neroka da arla kawai. Lyngba ke kecing job ke Delhi kalau kiu shek kerdan ke bahnyau. Haga mi ya khen point kat ba ke Neroka kadon haga kerdan ke bakhat ar. Haga jing lekai Indian Super League hapreng ke Chennaiyan Persya ke Mumbai City. Haga kela step jong ke jing lekai Omdon gino gibala ban penkhi jar badai haga kelamin ke Mumbai City kalau yo ban tap ar gol Lyngba Bipin Singh ubadai player substitute haga ke jing lekai. Haga ba yo ban mi madan hadu ke minit ke ban riu phepra bad ya ga gol ke ban kong yo ban tap haga minit ke ban nyau phewei bad ya ga gol ke ba ar ke jong yo ban tap ashwa ban kot ke jing lekai. Haga minit ke bakhandai peu plus iway. Ba Lyngba ini ki argol jong Bipin Singh ubadai player Naka Jylla Manipur ke Mumbai City kalau khor ke nam job haga ni ke jing lekai da arla not. Ba Lyngba ni ke jing job ke Mumbai City kalau kiu shek kerdan ke ba ar haga mi ya khen point. Haga jing lekai Recopa final first leg haprenga LDU Quito Persya ya ke Kynhun Marcelo Fluminense. Haba pai shekane ke jing lekai kalong ke jing lekai ke ba Maria khaj haga ba baro art league Kynhun ki klemla abat penkhi jar nadu ka kela step hadu bokot jong ka khandai peu minit badai haga additional minute kata haga minit ka ba khandai peu plus r ka LDU Quito kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ne ke jing lekai Lyngba Alex Adrian badai nama kana ke shigol la pelong ya ka LDA Quito bagan khore ka nam job haga ne ke jing lekai final first leg dai wei lanon. Haga jing lekai Bundesliga haprenga Leverkusen Persya ke Mainz. Haga ne ke jing lekai ke Leverkusen kala khor biang ya ka nam job hadin magalala ban Liem ya ka Mainz da arla not. Baria gini ki ar gol jong ka Leverkusen la yo ban tap haga minit ke balai Lyngba Saka baria ka gol ke ba ada yo ban tap haga minit ke ban riu phepra Lyngba Anrik. Ba Lyngba ne ke jing job ka Leverkusen ka tam hadu khat wei point ya ka Bayern Munich ka bawan haga kerdan ba ar haga mi ya khen point.